She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. Bubblegum, what you want? Wait, Wana, we denken, kijk, ik heb je hulp nodig, man. Ik heb furniture wat ik moet move. Ik kan niet uit die huis uit die Boeratshoes. Hoe kom je? My ma het gesê ek moet nie laat in die aand huis toe kom nie. En toe? Toe kom ek die next dag vroeg. Sy is omtrent besig. Ja, man, big changes in my life. En die furniture wat ek hier het is baie valuable, ek wil dit nie beskadig. En sy sal mos weet van beskadig. Hoe meen jy? Jou hare. Ek sal nou spaar my vader, is serious? Contact Smooth Move. Hulle move het. Amper soos hulle eie. Is hulle safe and secure? Ja, Fast and reliable? die beste. They say many hands make light work, but Smooth Move goes the extra mile. From homes and offices to large goods and distances, Smooth Move gets it there. They offer services such as furniture removals, goods transport, office and home relocations, long distance transport and trailer hire. Of J know your furniture will remove or your goods will transport, Smooth Move, based in Somerset West, makes their services available to you in the Western Cape and Eastern Cape up to Knysna. Safe, reliable and on time. So moenie op jouself laat wag nie. Kontak Smooth Move vandag. Smooth Move, moving made simple. Dankie Bubblegum vir die info, nee, my lewe is nou makliker. Kyk hier, ek sien almal is nou verlief. Maak vir my ook 'n way. Dan moet sy uit die huis uitkom. Hoekom? Ek is mos nie so baie huisie. Sy sal deel van die huis se furniture.